Hello everyone, welcome to my channel. Ngasi video se fat loss amasung belly slim oiba amasung puk akhoi slim oining bai damakta ina workout plan semjabani mem video se last pem view aduga aina haiba workout khuding mo fajan to view aduga mem na achieve to niba goal lo soidana achieve to bangwani aduga channel subscribe to video taragadi please channel subscribe to view amasung share to ko biganu. अहम एक्सरसाइज में प्लैंक कवी अदु प्लैंक से बेस्ट एक्सरसाइज ने कोई कोर कंडीशनिंग अदु कोर फजन बा अमसुंग स्ट्रेंथ ओहन बा कोई एब्स अदुगा ग्लूट्स अदुगा मयाम न अकोई पुक स्लिम ओहनिंग बै दमकत प्लैंक से कोई नोमदा 20 to 30 सेकंड अहम बा बिगिनर की दमकत तोबियो अदुगा तब तम तोरा माय टाइमिंग सु इंक्रीज तोबियो अदु प्लैंक से हम तो मथौ ताई सेकंड एक्सरसाइज ममिंग leg raises kawi adu leg raises se akoi gi abdominal strengthening ohenba adu akoi gi lower back amasung akoi na fat burn tawningi bado adu damakta si exercise yam mathau ta ba exercise ni mayam asi se akoi gi aham beginner na isa angamba reps to attempt to view adu tap tam toraga mai gi reps to yaman view ngasi gi main focus exercise di akoi gi puk se slim ohenba amasung akoi gi fat se yang na burn ohenba damakta ngasi gi exercise plan to jabani adom mem video seeing a exercise from perform to view third exercise mem side plank kawi adudi akoi ahamba to giba plank to normal plank ni aduga hojiki sina side ta leiba akoi fat se burn away the makta se exercise to bani adu se exercise to matam da akoi gi side ta leiba fat su yang na burn oini amasung akoi gi abdominal muscles strength oini adu dangta mem side animal rotate tawraga 20 second ani perform tawnaba honabio ngasi ge fourth exercise se mem sit up kawi adu is a best option ni akoi gi loss fat oin me damakta adu di fat loss oin me damakta aduga akoi gi abs ki muscle thon me damakta si se yamna best option ni si exercise se the mem si se ahamba slowly to view aduga mem video se aga tap tam toro my speed increase to lo amasung my reps to increase when view ngasi gi last exercise में push up कवी अदु दिन last push up थमै मरमना push up से कोई overall body की पंगन हेंगलली अमसुंग अकोइना fat loss ओहन बदसु मागी metabolism से boost ओहन बा अदु माना push up तो मतम दा कोई shoulder triceps serratus interior pectoral सुंग muscle के focus तौरगा अकोइ last ओइना थमजबनी अदु overall body दा माने hit ओइ असि exercise ना अदुगा मैम अइना ngasi video से पुना फजना एमबीओ अदु ngasi exercise पुना फजना परफॉर्म तबियो मैम ngasi de matang ase lotion jarake adu मैम ने any doubt lepa tar so comment tobiramo aduga fat loss na tra khoi belly slim oining bai damakta मैम ai gi ngasi weekly that 4 to 5 days workout tobio adu soidana मैम na phangningi ba goal to achieve to bangangoni adu मैम ai channel se subscribe tobiba kawbiganu aduga adunge friend circle amasung family da ai gi video se share tobio thank you